Assalamu alaikum. Toğanlar. Keçe 22'sinde dağın bizim geçikken konteyner gelgen ele. Bugün 27 yanvar. Dağın ошол geçikkenlerden dağı birösü geldi buyursa. Hazır açıp başlap düşürüp başlayız. Açıp başladık. Tamam, candan verip koysun. Milbek. Candan verip koysun. Göçüp çıkmasın diye atıp olup. Kapalılar çıkıyoruz, az ehtiyat kılıp. Adam taşı dağı tatıp görgözüm. Apalkalarda, no çetindeki Bakoy'da artındaki apalkalarda hazır düşürüp büttük. Hazır emi labonu, keyin daha porter düşürüyoruz. Artında da biraz apalkalar var. Bu güzellik apalkalarda kötü atat. No çetindeki porterden tentleri, konstruksiyası, metalisk. Kara geldi atat, hazırdan bulantamız. Labonu düşürdük. Kalmalaşıp atıp tartalığa kaldım. Maşına düştü. Az balondan kadayız. Tent, üstü bagajlıgımdan артындағы металлический конструкциясы бар bunun. Yokta bamperler az giygi çötkan. Ortadaki. Esmi çıkıp kaldım yeniden. Porter geldi. Böyle cazda ehtiyat sürgülüyor akılında. Yani onun için bizge çoğun gileygen uşularda çötürmen kara gerek de. Nol kişideki karaminin yaktağlardan düşürüş. Yani sırtılması uçunda olutmayı var. Azır sonuyla düştü. Onun düştü. Az döngülükten sılayla. İkinci porter düştü. Fara, bumper, arka stopları, zadivitleri tüp var içinde. Biz kayra kullanıyoruz. Hazır birinci çetindeki apalıkların barını düşürüyoruz. Onun kayra bongo'ga geleti için. Bongo geleti. Tekin akırın. İşte az döngülüklerini salağız az. Bongo döngülüklerini karadık. Az aldığınдағы bari çoğaltağız. Akkumulyatta oturup kaldı. Kürküretli cügüzüyoruz az bunu. Bu birinci porter. Keyinki porterdi düşürgen atağız. İki porter kaldı hazır bizde verse. Apalkalarda yemek hamazga cükledik. Az mı olacak kişide porterlerin aslında kaldı. Hazır emeni Bongo geldi. Katar, uçuyor. Yaktağlar böyle çok oldu bir tane ulaştı. Aytıkman kök portez geldi de akırın. Kaza geldi bu işte. Sakıcandan da gözüm. Bunlardan
Döngülöktörü para var içinde. Konteynerге жармашкан жагынан мынтип эме менен сыйрылып, чызылып кетпеш үчүн анда материалдар менен ороп эме алып коебуз. Буюрса биздин акыркы портер калды. Дөңгөктерин карадык. Азыр алабыз бир четке. Эң акыркы портериз калды. Опаловканы бир аз астатып калды, азыр жүктөйбүз буга. Акыркы портер түштү буюрса. Mana sen içinde 2 gün düştüm. Номер 1 деп турат. Мен бул биле, номер 1 деп кетип калды. Жок, номер 2 деп жазылып турат ага. Номер 2 жазылып турат. Акыркысы бүттү. Биздин Опаловкалар калды. Акыркы Опаловкалар жүктөйбүз. Болду. Мусорлар, башка нерселер калды ошол боюнча. Алхамдулилля, бүгүнкү иш дагы буюрса бүтүп калды. Чогултуп дагы бүттүк. Бирок аркалар калып кетти, күн сууп кетти. Калганын азыр растамушка кылсак, эртең менен улантабыз эми, бир жолу суук болуп кетти. Мына жигиттерден почти чогултуп коюшту. 2017-жылкы портер бул. Бортторун салбадык баарына речи почти. Бул жигит азыр болушунча катырап атат. Бирок азыр СВга кетебиз, калганын эми эртең кылабыз. Жөнөтөм, улан акага жөнөтөм. Буюрса контейнерди баарын жүктөп бүттүк. Мына келеген грузовик эмени жүктөдүк. Опаловкаларды Ошко кетчү бир лабо бар эле. Ошол лабону жүктөдүк. Мына борттор калды. Азыр ар бирин өзүнүн портердин үстүнө коюп алып кетебиз. Ошол болушунча аракет кылып сүйлөгөнгө аракет кылдым. Бирок дагы бир портер калып кетиптир. Нолда калып кетиптир. Бул уже чогултулуп бүттү бул да. Бул уже күчтөрдүн баарын даярдап алып келишкен экен. Портерлер деги өзү жакшы келди. Деги өзү келгенине шүгүр. Убагында. Ошол туугандар, мүмкүн болушунча татканга аракет кылдым. Рахмат барыңарга. Ассаламу алейкум. Мына Кореядан келген Опаловкаларды Кудай буйрса алдым. Баары жакшы, баары толук. Баары келди. Ошо азиз, чоң рахмат. Мына Опаловкалар. Кудай буйрса алып келип жүктөп, кайрап келип түшүрүп алдым. Ошо мына Кудай буйрса Опаловкалар келди. Баары толук, Кудай буйрса жакшы. Ошо сага да чоң рахмат, ишиңе ийгилик Азизбай. Тынч бол, аман бол. Ушинтип эле илгерегине жадырап жүрө бер. Кореядагыларга баарыңарга салам. Ишиңерге ийгилик. Илсан шаарына да салам. Илсан шаарындагы жигиттерге да баарына салам айтам. Ишиңерге ийгилик жигиттер. Мына Кудай буйрса Опаловкаларды алып келип алдык. Шай сага да чоң рахмат. Мирбек сага да чоң рахмат. Кудай буйрса келди Опаловкалар. Буйрса эми жаз менен
Fundamentni kuyup başlayayım.